Mihango-ini ya gukinyira mahiu mao maria maiyetwo kiumia kimwe kihituku niho atano aya maracemanirie na ikuo ciao. Kurerekana andu kuma kaunti cia Isiolo na Laikipia ni maraiguithanirie guteithania kuhonokia mahiu macio, no marategerwo mutego kuria marahithukiirwo na maroragwo. Kumbe ole wao walikuwa wamewekewa mtego ili wanapoenda kufuata hizo ng'ombe wapate kuuawa. Na ciarikia guthie kuria andu aitu ria marakiguithanirie na maratuika riu nigetha macigire kuria iraiyitwo riu kwagea na kindu gitagwo the ambush. Andu aitu mokirirwo na ni mahurana na kwagea na exchange ya mishinga. Governor wa kaunti ino Joshua Irungu naikitie ihoya kuri ateti matigakuruhanie uteti maundu-ini megie ugitiri wa muingi. Koguo ni tukwenda makiria mwena wa Laikipia North, ucio ni tukwenda muno urorwo makiria muno gutikae gukorwo ni tondu wa insecurity iraumira ni tondu wa maundu ma siasa makuria na Laikipia North. Atongoria matiganite kuma kaunti ya Laikipia onao ni meyumiritie gukumithia giko kiu na makoria maofitha a ruhonge rwa ugitiri mathie na mbere kuhura birigiceni kaunti-ini ino ya kuhurana na ekinae yacio. Magerio ria othe mangihota tuone ni twatwara na onako ni operation igwikwo kuria Odungoru na kuria mwena wa Laikipia North ku intensify ohoro wa operation na nigetha tuone andu aitu a Laikipia North ni magea na thayu uria wagiriire. Tukwenda Inspector General wa borithi umenye ni wagiriire kuongerera bidii kuruta wira guku Laikipia. Tunaomba wale majambazi ambaye wamekita kambi kule waweze kutolewa kwa nguvu na bunduki haramu ziondolewe kwa mikono ya hawa majambazi. Isha ikuhe ciiko cia uhaguku wa ugitiri ni ciongererekete na njira nene kaunti-ini ya Laikipia, o thirikari igithiaga na mbere kwirira aikari ati cemba gutigirira aikari mena thayu. Aria maragurarire marathie na mbere kwamukira urigitani thibitari-ini ya Nanyuki. Handu-ini ha Inooro TV, Njitagwo Gathoni wa Jihia.